Khona lokubalekile lokusalayo abazalwane sebenza isikhathi nami ngoba isikhathi vele sekuyiwa nje Mathoza athi sichelo siyayona ingoma uma sijayele nje kuma mawali uyabona abazalwane vele lokuningi ngeke kusatshaleka kahle ngoba lesikhathi sesikhathi sokuthi sifunde incwadi yaseThesalonika babeshebo awusindele lenovesi abe ivesi lelinye elivesi la 4 beqala sahluko 4 verse 4 kwabaseThesalonika ngasibuka sikhathi bazalwane phela msibuka sikhathi ngamunye wenu kufanele akwati ukuthi phatsela yena umtimba wakhe awuphathe ngebungcwele nangekuhlonipheka awufundeze kahle wena esikolweni kukhona lokubalulekile samthashaza ukunake ufunde kahle kanjani olesikhathi sesini Thessalonica 4 verse 4 wekuqala saThessalonika ngamunye wenu kufanele akwati ukuthi phatsela yena umtimba wakhe awuphathe ngebungcwele nangekuhlonipheka. Siyabonga Baba lengcwele egameni lika Jesu. Umusa wakho Nkosi kuhlala emadlelweni ahlala. Ngoba Nkosi kunempilo yaphakathi. Sisise Nkosi ngelive lakho nalamuhla egameni lika Jesu Kristu. Amen. Bazalwane lobe kukhona la ngifuna mhlawumbe ukuqala khona sengizwa isikhathi bazalwane sengikha ekhathi indaba lebengiyiphethe le ndaba le bazalwane imajesu ingekuzalwa kwaJesu siyakhumbula siyagubha nomkhosi ngokuzalwa kwaJesu. Amen. Kuzalwa kwaJesu bazalwane kukhomba uthando lwaNkulunkulu lemuntu. Uma nje sikhumbula lokuzalwa kwaJesu uma ukuba sibona uthando aluletha umuntu uNkulunkulu uyamthanda kakhulu umuntu kunesizathu esikhulu lesenza Jesu asale kwenziwa uthando lwaNkulunkulu. Kwesibili-ke bazalwane kuzalwa kwaJesu kusho ukwethembeka kwaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu nebaprofethi wakhuluma lokuthi uma umuntu nje alimala wazoyethembisa uNkulunkulu ukuthi lokulimala komuntu uNkulunkulu uzaphambela uzamsiza umuntu nolimele alinyazwa sitha sakhe alinyazwa usathane wethembisa-ke bazalwane bathatha isikhathi eside amazinyobe ngisho kahleni kithi kubani bathatha isikhathi eside kakhulu kodwa uNkulunkulu kwakungakalahleki lutho. Lokhu kuzalwa kwaJesu-ke kusho ukwethembeka kwaNkulunkulu. uNkulunkulu wethembekile. uNkulunkulu uyamthanda umuntu.
nina bazalwane lokhu kufanele sikwazi ukuthi uNkulunkulu uyamthanda umuntu. Uyamthanda uNkulunkulu. Akekho lamqhubuluza uNkulunkulu ngemuntu. Lokuthi uNkulunkulu enze indlela yokubuye ahlele umuntu lasalinyazwe sitha. Kodwa kwaba luthando lwakhe uNkulunkulu lomqhubuluza ngemuntu ukuthi enze indlela, enze plan lokuthi nezindlela yokuhlela umuntu. Kwaba uNkulunkulu ngethando lwakhe, kwaba uNkulunkulu afeza lokho lakwethenjisile. Kokugcina-ke bazalwane, lokuthi uNkulunkulu umlethele isizathu umuntu emhlabeni. Kuzalwa kaJesu kunesizathu leNkulunkulu asenzela umuntu. Kuzalwa kaJesu kusho ukubuyiselwa kwemuntu kuNkulunkulu. Incwadi yaPeter nje isho njalo. Kuzalwa kwaJesu indlela yaNkulunkulu kumbuyisela umuntu ngoba umuntu esehlukene naNkulunkulu. Uma ke Jesu alethwa emhlabeni uzothatha umuntu. Leyazi ukuthi behlukane sibili naseyidini. uNkulunkulu ke uma thuma Jesu uthumela lokuthi athathe alethe umuntu kuye. Ngifuna ke bazalwane manje ngikhombe injongo yami namuhla. Lena leyaletha lokukhoboseleka lokuphumelela kwaleliqebo laNkulunkulu nomuntu. Inhloso kuleyo bazalwane ukuthi ngifisa ukukhomba lenjongo yaNkulunkulu lokukhoboseleka nokufezeka kwenjongo yaNkulunkulu ngale plan lakhe. Niyezwa bazalwane? Amen. Lithi ke leBhayibheli lana sifunde khona bazalwane. Lithi akube nguloyo naloyo akwati kutiphathela yena umtimba wakhe. Akube bazalwane ngulowo nalowo, akube ngibo bonke. Kube nguloyo naloyo akwazi lokuyiphathela yena umtimba wakhe. iBhayibheli ke lithi awuphathe nomzimba, awuphathe ngobungcwele. Nomzimba awuphathe ngenhlonipho. Ngisho nomzimba nami lesihlele kuwo nami lengibona nje engibona nomzimba lengihleli kuwo mina. Akusiye mina nomzimba, enginomzimba lengihleli kuwo. Uloke naloyo kini nonke bazalwane akakwazi umyalisho njalo ukuthi akakwazi ukutiphathela yena umtimba wakhe. Awuphathe umzimba, awuphathe ngobungcwele, awuphathe umzimba ngenhlonipho. Noma umzimba ungasuka emagoso, noma umzimba ungabala ungaba khona lokubala, kodwa nje uNkulunkulu uthi umtimba wakho kwazi lokuwuphatha, uphathe ngenhlonipho, uphathe
Angizokusho ukuthi uphethe njani umsiko wakho. Le Bhayibheli alinakusho belungu. Lithi nje makube loyo kubo bonke abantu akwazi kuyiphathela ayiphathele yena umtimba wakhe awuphathe nenhlonipho awuphathe nekugcwele. Angazi mhlawumbe kukhona abazalwane ngoba likhona eBhayibhelini lithi inyama ikhanuka lokuphambene namoya ukhanuka lokuphambene enenyama. Lolo kubili kuyamelana. Kodwa nje iBhayibheli lithi ukuze-ke ningaholwa inyama, ukuze ningabuswa inyama, holwani ngomoya, hambani ngomoya. Ngoba umzimba phela abazalwane, umzimba niyabona umzimba ungakwethwesa lihlaza. Umzimba leli esihleli kuwo ungakonisa. Umzimba nje lesihleli kuwo ungakonisa, wonise wena wathenjiswe into lenkulu. Ukonise noma ngawuhleli kahle ekhakakho noma ngawuthathe kahle wathatha umfazi lo kahle, ungakonisa umzimba uma ungakwazi ukuphatha. iBhayibheli lithi uphatheni kahle umzimba, niwuphathe ngenhlonipho, niwuphathe ngobungcwele. Nomunye gogo bathi bayabekhuza, bathi hawu gogo akusisiko kwakho ukuthi ungagana uqhakaze abantu besilisa. Wathi thulani bantu bami, anikwati lolu kulakini. Mina nomtimba wami mina kusayabula lakini. Ke nobe kukhona lokuyabulako, kodwa umyalo kaNkulunkulu uthi lo mzimba lona bazalwane awuphathwe ngenhlonipho, awuphathwe ngobungcwele. Lithi iBhayibheli, ngicela babehleko ngifuna nomthishana bazalwane ngoba sikamnasi semtholampilo lokufuna 50 khawula. Ngicela ukuthi sifundele baba ngoba sekhonile lokutala. Ngicela nje bazalwane nime nonke vele isikhathi sami sesifishane kakhulu ngoba sekhonile lokutala babe sahluko 6 kuqale ku 6 bese ukugcina-ke sahluko 3 verse 17. 6 ake silalele bazalwane. Labanye bathi kudla kwentelwe sisu nesisu sentelwe kudla, kodwa uNkulunkulu uyawukubhubhisa kokubili. Umtimba awukentelwa bugwadla nekujuma nebuphingi, ngobe umtimba wenkosi nenkosi yemtimba. Ehena bazalwane, niyabona la sihleli khona la, sihlele entweni yenkosi. Kungakho iBhayibheli lithi sifanele umtimba ukuhlonipha ngoba la sihleli khona sihleli entweni yenkosi. Umtimba ngowenkosi. Awe uma uNkulunkulu ayenza akawenzelanga ini ukugwala, akawenzelanga ukujuma. Lingahle libhaliswe ngoba lokuhlobo ngathina kuyashiya asikuzi. Uyabona ke le ndaba yokuthi umtimba awentelwanga ukujuma, awentelanga ukuphila, ngoba lo mtimba lona wenkosi. Lapha ke ku-17 nangabe umuntu abhidlita lithempeli laNkulunkulu, uNkulunkulu uyawumbhidlita naye, ngobe lithempeli laNkulunkulu lingcwele. Nineke ningilo lelithempeli. Yini izinto lebulana ihlasela umtimba bahle.
ngobe lapha sifunda ukuthi uma umuntu lele sizulu lithi uma achitha lapha ke kuthiwa uma lo muntu abhubhisa kulele singisi kukhulunywa ngadestroy kuphinde kukhulunywe ngokungcolisa uma umuntu angcolisa umtimba wakhe uma umuntu ngobe kukhona udestroye umtimba lithempeli laNkulunkulu lelingumzimba wakhe yena izinto ezidestroya lethempeli engathi thaba umaqamba imisebenzi yenyama izinto lezigcitha lezidestroya lezihlasela lezisebula yini bazalwane hamba uyokunaka ke lokho ukuthi zikhona izinto ezenziwa ngimi lezihlasela lo mzimba lenhleli uma ke lezo zinto uzenza uthi uNkulunkulu yena qobo lwakhe uzamphitha uzamgubhisa lona lowenza lokho bazalwane lapha sifunda le ndaba yokuthi makube lona loyo akhone akwazi uphatha ewakhe umntini awuphathe ngehlonipho amen kukhona umuntu wesifazane bazalwane ligama lakhe kuthiwa nguMaria lo muntu wesifazane bazalwane wenza licebo laNkulunkulu liphumelele uma ke ufunda ngaMaria lo muntu wesifazane ebephila impilo kuthiwa wayephila impilo lengcwele wayephila impilo lemsuku niyakhumbula Noah kuthi iBhayibheli lithi Noah nobe uNkulunkulu asachitha inyama yonke emhlabeni ukhona umuntu langazange achithwe emhlabeni kuthiwa nguNoah lo Noah lona uma ufundake ngaye lithi lendoda lena kwakumuntu loqotho kwakumuntu lohamba noNkulunkulu wayisindisa yena kwaba ngumkakhe kwaba abantwana bakhe kwaba nedlwane ngobe lempilo impilo leqotho impilo lehlobile bazalwane uyayisebenzisa uNkulunkulu amen ithulusi laNkulunkulu impilo lehlobile kuma konje bazalwane namhla sigubha umkhosi wokuzalwa kwemsindisi wokuzalwa kwaJesu lo mkhosi lona bazalwane sinawo ngemuntu wesifazane lobe kahlobile ngicela ukuphila bazalwane sengicela ukuphila ngine-ke babesheko ungabe ungangifundela ezabe encwadini ya-Isaya sashuko 47 engibhalile engingakucela mfisi bazalwane tishela ngicela ubuye ngapha enkosi unakho khona buya lapha gogo awumthinte entombazane thinta lo awu akusi upilo wacebile lo ngazume saba upilo wacebile ukuyahamba umntwana lo ngasedeni kodwa nje uqondile ilanga Niyabona lo bazalwane. Niyabona ucingo lo. Athi siyavumelana sonke. Lokhu ke yini ke lo? Sweet.
ngifuna ke ningehlukanisele bazalwane kuthi phakathi kwabantu ababili umuphi lo ngamnika lokhu ukuze akusebenzise ngcono ngubani ngithishe ngoba angithishe kusho ukuthi asithathe babese lo ngasebenzisa lokhu ngcono ngumuphi bazalwane uma ngingaveza bengifuna ke lokho gwana ngoba uma ngingaveza lo lokubili nakho lokubili nicabanga ukuthi ngubani lo wathatha lokumhloba kunalomuntu omncane angafuna liqingo ngolokuthiwa ngingamnika lo uya angaphona kusebenzisa lesiyeki nginike lo ngobe nobe ngingamnika into lemgoba nobe angakhona kuyithatha lento lemgoba kodwa angeke ayisebenzise njengalo kuningi lokungamlahlekela kuningi langeke akwazi kuye ngani kuye ngesigaba sakhe awufunde ngisho 47 Mahubo 47 Isaiah 47 verse 17 48 verse 17 naku lokushiwo nguSimakadze umhlengi wenu longcwele wakaIsrayeli uthi nginguSimakadze uNkulunkulu wenu lo nguyena anifundzisa ukuthi ngukuphi lokungcono kunako konke kini lonilayela indlela lekufanele nihambe ngayo ngibani ke lo hle verse lo cha sengisho lona lothi unifundisa onguSimakadze ukuthi ngikuphi lokungcono kunako konke kini Simakadze lonilayela indlela lokufanele nihambe ngayo Simakadze nguSimakadze amen lofundisa umuntu indlela lokufanele ahambe ngayo nanokuthi ngikuphi lokungcono kuwe yabona uNkulunkulu bazalwane ufuna thine sithathe impilo yethu sibeke sandleni sakho kunokuthi ungayiphathela wena impilo yakho umuntu akakwazi ukukhetha izinto zakhe za 2025 kodwa lolo hambela umuntu phambili uNkulunkulu amen umuntu angakwazi ukukhetha into lengeyakhe ayikhethe le 2025 2028 abangakafiki lapho ngoba unalolo mfundisako ukuthi ngikuphi lokungcono kuwe nguyiphi indlela lokufanele uhambe ngayo lokufanele uhambe ngayo uNkulunkulu ke bazalwane nithi mina ufuna nokuthi leli thulusi leli lakhe lelimuntu lithathwe libekwe esandleni sakhe khona-ke injongo yaNkulunkulu nemuntu ibe seyiyaphumelela ibe seyiyafezeka lokuhamba sishayisa lapha nalapha kubangwa ngilokho ukuthi bazalwane ethine njengoba uNkulunkulu asenza saba nemehlo sithi mina ngiyabona mina ngiyazi bakhona abantu labashaya ngilokwazi kwabo nangilokubona kwabo
ashaye umuntu ngulento lathi niyabona bazalwane. Incwadi yaka-Isaya okunemali. Incwadi yaka-Isaya ithi umuntu lo onganaye uNkulunkulu uthatha ezenjena bazalwane. Umuntu lo onganaye uNkulunkulu uthatha ezenjena. Lokhu niyabona kwakhelwa kuhlale kanje. Kodwa uma ungena uNkulunkulu uthatha lokho kufanele kuhlale kanje umuntu. Niyabona? Kodwa ke mina ngiyakhuluma ngithi encwadini yomprofethi Isaiah uthi uNkulunkulu kukhona abantu labathatha bayaguqulela bathatha lelinye etulo balibhekise phansi lelinye phansi balibhekise etulo. Ngumuntu loyo bazalwane lokhetha yena ngokukhetha kwakhe akhethe ukuthi hayi mina uyabona niyabona bazalwane. Bakhona abantu abahlinywa izinto labayikhethela bona. Njengomzalo wathi hey mina ngisola ukuthi bani ngamganelani. Wakathelwa ngubani? Awuyikhethelanga wena na. Utshela bani pho ulibalisa kubani ngoba yinto yakho ayikhethela wena. Bakhona abantu bazalwane ngokuthi bona bayakwazi ukubona bokhlefa bathi bapapapu uyabona. Kodwa bashaya izinto zabo labayikhethele bona zona. Uyabona abazalwane kulokunye siyesikhale sizobuhlungu. Washayeka abantu yabona. Kanti nguye umnikazi nguye lo wenzela ukuthi izinto zibheke phansi. Athathe lelingaphansi alibhekise etulo nelisetulu alibhekise phansi. Siyamshaya izinto zakhe. Mina bazalwane ngithi uNkulunkulu ufuna sithathe impilo yethu siyibeke esandleni sakhe khona sizawuholela sesintana ukubuka abantu bangaka salale seliphumula uma ihamba sithi mfana. konke okwami enakho ngikunika uJesu. Amen.
Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga Somandla. Oh yes, uNkulunkulu wethu. Siyabonga Nkosi Baba wethu ukuthi